abantu benshi batunguwe nyuma y'uko ikipe ya Benfica yaje igatsinda ikipe ya Real Madrid ibitego 4-2 batsinda ikipe y'uyu mutoza bita Álvaro Arbeloa, umutoza nona ufite ikipe ya Real Madrid ndetse yarahanganye n'umutoza w'umunyabirigi cyane utoza ikipe ya Benfica bamwita Jose Mourinho. Jose Mourinho rero ntabwo ajya yiburira kuko afite ibintu bitandukanye yagiye akoresha muri uyu mukino kugeza ubwo yatsindaga ikipe ya Real Madrid ibitego 4-2. uyu mukino ntabwo turi buze kuganira duherera ku ruhande cyane rwa ikipe ya Benfica, turaza kujya tugaruka gake kuri tactique za Jose Mourinho tunagaruka ku ruhande runini cyane rwa Real Madrid uyu mutoza Álvaro rero yaje kuba apanga 11 beza turi buze kugenda tugarukaho twemeranya, gusa turaza no kugenda tureba ibibazo mu bakinyi bafite kugeza ubwo uyu mutoza Jose Mourinho yaje kuba akoresha ayo mahirwe agatsinda ikipe ya Real Madrid ibitego 4-0. Ariko nanone mbere yuko dutangira ikintu ngusaba ngiye nuko wakanda subscribe ku YouTube cyane kugira ngo ubutaha uzajya ubona ubusesenguzi ndetse n'amakuru agenda avugwa hirya no hino. No kuvuga twihuse rero tukaza kuri uyu mukino wahuje ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Benfica. Ni ikipe ya Real Madrid yariri away iri kwa Benfica, byaje kurangira ikipe ya Benfica rero yitwaye neza. No kuvuga turaza kureba ku ruhande runini cyane rwa Geruvaho amakosa atangaje, gusa reka garuke gatoya mu kipe ya Real Madrid turaza kwivugaho mu byiciro bitatu. Turahera kuri defense ku ruhande rwa hagati muri mediane ndetse no ku ruhande rw'ubusatirizi. Gusa ngiye ku bwanjye ndabanza mere ku ruhande rwo hagati. Mo hagati no hanunguye cyane kubona uyu musore bita Tchouaméni bamushira hagati muri mediane, hanyuma ku ruhande rwe rw'iburyo bakashira Arda Güler, hanyuma ku ruhande rwe rw'ibumoso mo hagati bakashira uyu musore bita Jude Bellingham. Mugihe inyuma hari o bita Valverde bari bamushize kuri kabiri, bafata gatatu bamugira Carreras. Mugihe nimero wakinaga kane hari Raúl Asensio. Ubu busatirizi rero bwa Vinicius na Mbappe ndetse na Master ni ubusatirizi twavuga ko butari bubi, ariko turi buze kujya tureba ibibazo ndetse n'ukuntu ubu busatirizi butagomba kwitwara neza bijyanye n'uko umutoza Jose Mourinho yari yapanze neza Benfica ye bize neza iki kibuga. No kuvuga duhereye kuri mediane ntabwo ndi buze gutinda cyane kuri defense kuko nayo ifite amakosa menshi cyane, ariko tuhere kuri mediane. Gufata umugabo nka Tchouaméni n'umukinyi wavuga ko urazamuka muri dueli akaba yagukuraho iyo mipira yo hejuru cyangwa se n'ikindi gikorwa cyose gisaba imbaraga. Ariko icyo kintu kuba uyu mutoza Álvaro wa Real Madrid yafashe Tchouaméni akamushyira mu kibuga cyo hagati, mu gihe iyi kipe ya Benfica yakinaga systeme ya 4-2-3-1 batakisha umwataka umwe bita Pavlidis, yari kugira ngo aho hagati muri mediane hagaragara nkaho hahengamiye Tchouaméni ndetse na ba Jude Bellingham bari mu mpande kure cyane, Tchouaméni akisangamo hagati. Uyu mutoza rero Jose Mourinho wa Benfica nta kindi yakoraga usibye kuzamura abo bakinyi batanu bakaza guheza umwuka hagati Tchouaméni ndetse nabo ba Jude Bellingham ndetse na Arda Güler bashaka kugarukamo hagati, ugasanga babaye abakinyi bane, bigatuma rero Jose Mourinho abasha kuba yabaganza. Ikindi nanone Benfica yari ikipe ikina umupira wo hasi cyane, ntabwo ari ikipe wavuga ko iri buze gutera amacross imipira miremire yo mu kirere ku buryo uyu mugabo Tchouaméni ashobora kuba yakoresha icyo gihagararo cye cyangwa se n'izo mbaraga ze akabasha gukina iyo mupira yo hejuru. No uyu mugabo Jose Mourinho nta kindi yakoze usibye kuba yafashe ikipe ya Benfica akayizana hagati cyane mu busatirizi akoresheje mediane y'abakinyi twavuga ko ari batanu, mu gihe uyu mukinyi umwe gusa niwe wavuga ko waruhagaranye n'abadefenseur barimo abo ba Valverde ndetse na ba Carreras, nago bakunda kuba bahagaze neza ku buryo uyu mugabo yisangaga ari umwe. Hazaho icyo kibazo cya Asensio nawe wari umeze nkaho ari aho hagati, basanga ari nk'abakinnyi ba Real Madrid bane bafashe umukinnyi umwe, mu gihe hagati nanone hari abakinnyi batatu ba Real Madrid bafashwe n'abakinnyi batanu b'ikipe ya Benfica.
ni ukuvuga ikintu cya mbere uyu mutoza Jose Mourinho yakoze kuri Real Madrid, yafashe umukinnyi we umwe w'umwataka aragenda amushyira mu badefenseri bane ba Real Madrid. Ubundi iyi Real Madrid ugasanga hari wari uri gukina kuri kabiri bita Valverde ndetse na gatatu wabo Carreras bari bashizeho umuntu Asensio wari uri muri defense hagati. Wasangaga ari abakinnyi batatu bafashe umukinnyi umwe cyangwa se ari abakinnyi bane, ugasanga umubare wo mu kibuga uri kurushaho ugenda uba bakeya, mu gihe uyu mukinnyi Kylian Mbappe nanone yarahagaze mu bakinnyi bane b'ikipe ya Benfica. Sinzi nimba muri kumva ibyo bintu neza, ku buryo ki uyu mutoza Jose Mourinho yaje kuba yubaka icyo kintu. Yafashe umwataka we umwe amujyana mu badefenseri bane b'ikipe ya Real Madrid, mu gihe ikipe ya Real Madrid rero yafashe abakinnyi batatu bayo harimo Arda Güler ndetse n'uwo Tchouaméni ndetse na Jude Bellingham, akabashyira hagati bahahurira n'abandi batanu b'ikipe ya Benfica. Urumva babaye batatu kuri batanu, mu gihe nanone abandi bakinnyi ba Real Madrid batatu bari bahagararanye n'abadefenseri bane b'ikipe ya Benfica. Ni ukuvuga ikintu cya mbere umutoza Jose Mourinho yakoze, yafashe umwataka umwe amushyira mu bakinnyi bane ba Real Madrid. Ugasanga hari abakinnyi batari gukina ba Real Madrid cyane cyane abo ku mpande, kuko hagati ikipe ya Benfica yari irimo ari benshi cyane, ku buryo ki abataka ba Real Madrid washobora gusanga kugira ngo aze gukina imipira yo hagati byamusabaga kata umwanya we. Icyo kintu tukivuye cyo kuba ikipe ya Benfica yafashe abakinnyi benshi ikabashira muri mediane, usanga bazamuka ari batanu. Ugasanga Real Madrid ifite abakinnyi bari gukina ku mpande, harimo abo bakina kuri kabiri ndetse na ba gatatu ba Real Madrid ba Carreras ndetse n'uwo Valverde wari gukina kabiri. Bari abakinnyi batakunda kugaragara cyane mu mukino, kuko naho bagaragara bakoze ikosa mu gihe umupira wabageragaho. Icyo kintu cyo kuba yafashe abo bakinnyi batanu akabashira mo hagati, nuko atari yize ko ikipe ya Real Madrid yafashe uyu mugabo Asensio ikamushyira kuri kabiri ndetse na Carreras bakamushyira kuri gatatu. Ntabwo ikipe ya Benfica yizeraga ko iri buze gukinisha impande cyane itera amakrose kugira ngo ize gutsinda igitego cy'umutwe ikipe ya Real Madrid, kabone nubwo cyaje kuba kiryamo, ariko ntabwo ariyo target yari ugutsinda ibitego babinyujije mu kibuga hagati. Habayeho kuba badomina abo bakinnyi batatu nababwiye, Jude Bellingham ndetse n'uwo Tchouaméni bashizemo. Tchouaméni ndetse na Jude Bellingham ikintu turi buze kubavugaho, ni abakinnyi beza bafite imbaraga bakomeye, ariko ikintu kijyanye na speed ni ikintu utavuga ko batari bafite muri uyu mukino ku buryo ki buhagije. Icyo kintu rero Jose Mourinho amaze kudomina ikipe ya Real Madrid mu kibuga mo hagati, turaza kugaruka ku ruhande rw'ubusatirizi cyane kuri uyu mugabo Kylian Mbappe watsinze ibitego bibiri kuri Real Madrid. Real Madrid rero irarwaye, mubanze mu byumve uburyo ki irwaye. Uyu mutoza wa Real Madrid Alvaro afite ikibazo cyo kuba nawe yizerera muri Mbappe cyane kurusha undi mukinnyi uwo ari we wese. Ikindi kandi si uyu mutoza gusa, ahubwo na Real Madrid ubwayo nk'ikipe, ni ukuvuga mu gihe uyu musore Mbappe yavunitse cyangwa se ntabona amahirwe yo gutsinda, nta wundi muntu ushobora kuba waza atsinde igitego ku ruhande rwa Real Madrid. Vini yarimo cyane, yakoze ibishoboka ku mbaraga ze, ariko nta mupira n'umwe wavuga ko yashobora kuba yatera mu zamu utere ibyago. Ni pasi yagenda agatanga kuri Kylian Mbappe. Ikindi kintu nanone rero wakwitega kuri Mbappe, ni umukinnyi wakoze cyane, kuko yagendaga agaruka ava kuri nimero 9 agakina 10, ndetse rimwe na rimwe mwashobora kumusanga yageze ku ruhande rwa nimero 2 yaje gufasha uyu mugabo Valverde. Mbappe rero kuba yakoze cyane ni ikintu cyagaragara ko hari ikibazo muri defense yewe, ndetse no kuba ari umwataka ava inyuma ava imbere akagera ku ruhande rw'inyuma, ni ikigaragaza ko n'ab'inyuma bafite intege nke. Icyo kintu cyo kuba Real Madrid yizirira muri Mbappe gusa, ni ukuvuga mu gihe Mbappe baje kuba bafata tekinike ze cyangwa se ubuhanga bwe bakamuhereza umuntu umushoboye atari buze gucika, ni ukuvuga nta kabuza ikibazo cya Real Madrid kuba yaguteza ikibazo bizaba birangiye.
Ikipe rero ya Benfica y'uwo mutoza Jose Mourinho ni ikipe yakinishaga impande mu buryo kibugiye butandukanye ariko yizerera cyane mu busatirizi mo hagati. Ndaza kugaruka ku gitego batsindanye uyu mugabo Valverde rero tumugarutseho ni umugabo wireba igihagararo ufite izo mbaraga, ariko ndareba hari umupira baje kuba batera uri nka cross kuko yumvaga aba bakinnyi ba Benfica ari barebare batiri buze kubukinisha umutwe, we azamura ukuguru birangira atawugezeho, nuko Thibaut Courtois baba bamutsinze igitego cy'umutwe. Ni ukuvuga icyo kintu cyo kwiyizira cyane ukagira confidence ihagije ukumva ko imipira yose bateye hari hose ushobora kuba wayishora akaguru, nacyo ni ikintu kigaragaza uburyo ki umukinnyi ushobora gusanga atari yakira ku mwanya wo wamushizo amenya uburyo akwiye guclearinga imipira yaje emusanga aho ahagaze. Uyu mukinnyi Valverde rero usibye icyo gitego bashaka kuba batsinze, hari igitego bamweriminye bamuteye icenga rimwe gero cyo sinzi abantu barebye match babibonye, kutagira cya kintu ugusanga na abakinnyi ba Real Madrid ibiro bimeze nkaho byiyongereye, kutagira ya speed mu gihe umukinnyi agucenze ube wakwirukanka basi una clearing uwo mupira. Icyo kintu cyo kuba badafite speed bijyanye na stamina yo kuba ahagaze neza nk'umudefenseri nicyo kintu cyaje kuba kibura, ubundi umunyezamu Thibaut Courtois bamutsinda igitego. Ikipe ya Benfica rero imaze gutsinda ibitego bitatu, abantu benshi bizeraga ko umutoza Jose Mourinho mu bintu agiye gukora usibye kudefanda nta kindi kintu ari buze gukora, mu gihe Real Madrid yizera ko ishobora kuba yazamura umukino ikajya hejuru cyane kugira ngo ibe yakwishyura iyi kipe ya Benfica. Ntabwo umutoza Jose Mourinho ariko we yabibaraga, ahubwo Jose Mourinho yari umuntu wakunze cyane gukinira hagati ku buryo ki isaha n'isaha abakinnyi ba Real ba ekipe ya Benfica bahoraga imbere y'izamu kandi bakazamuka kuri counter attack. Bya bindi nakubwiye ufata umugabo nka Chouameni ukamuzamura mu kibuga mo hagati, ni umukinnyi uzi gukina yego, ariko niba mutera counter attack ntabwo ari buze kugaruka ayirukankana umukinnyi aba yakugirana muri defense agufashe kuba yagukura uwo mupira uve imbere y'izamu. Ikindi kintu cyabaye ni ukuvuga uyu mukinnyi Arda Güler ukina hagati nanone arukina na Chouameni ndetse na Jude Bellingham, iyo bitabaye ngombwa ko akinisha Kylian Mbappe amuhe passe iminota ikaba yashira na passe yari yahereza Mbappe, ari umukinnyi bafashe bakamushira muri babakinnyi batanu mo hagati bigatuma aza kubura cyane. Ni ukuvuga ikibazo cya Mbappe kuba yatsinda imipira biba bigoranye kuko afite uburyo kibwihariye ahereza pase za Mbappe ubundi akaba yazitaba. Ni umukinnyi rero nyuma yo kubona ko kuba yahereza umupira Mbappe byari bigoranye kuko bari bafite abakinnyi batanu nababwiyemo hagati kandi bo ari batatu, yagerageza gushaka uburyo ki noneho we ubwe abasha kuba yaterera imipira ya kure cyane, ariko ibyo bintu ntacyo byaje kuba bihindura ku ikipe ya Real Madrid ndetse no ku ikipe ya Benfica yari yipanze neza. Ni ukuvuga Kylian Mbappe yitabaga imipira yo hejuru ndetse akaba yakabasha no kwitaba imipira yo hasi. Ni ukuvuga rero icyo kintu cyo kuba bafite umukinnyi umwe, iyo bamuza ko ati uyu mukinnyi tumukuyemo na undi mukinnyi wari kuba ateza ikibazo ikipe ya Benfica. Twihuse rero ku munota wa 90 nibwo ikipe ya Real Madrid bari barangije ko bashiraho inyongera, ari ikipe ubona ko ishobora kuba yizeye ko match igiye kurangira itsinzwe ibitego bibiri gusa n'ikipe ya Benfica. Gusa umutoza Jose Mourinho ku makosa bari bakoreye ku ruhande rwo kuri gatatu kuri Carreras ni ikosa ryaje kuba ribera, baje kuba bizera ko bagiye gutera iyi kufura gusa yaririmo amayeri menshi kuko umutoza Jose Mourinho yahise ahamagara umunyezamu arabati mwemuretse gutera iyo kufura umunyezamu nawe abanze ahagere. Ni ikiriro kidasanzwe kuba ikipe yatsinze ibitego bitatu ariko ikishyira mu byago twavuga ko kuko iyo uteye kufura nk'iyo umunyezamu yaje kuba yatsinda
ikipe umupira ukawukiriyaringa nta kabuza iyo uteye contre attaque nta wundi mukinnyi uba usigaye igitego uragitsinda. Gusa Jose Mourinho nta bwoba yari afite, ahubwo kuko yari yizeye uburebure bw'uyu munyezamu, ndetse abakinnyi ba Benfica nimba mubabona bose ni abakinnyi utavuga ko ari barebare cyane. Kuzamura rero uyu munyezamu we ufite uburebure twavuga ko busumba ubw'abakinnyi, yari umubare mwiza kuri Jose Mourinho waje kuba afata uyu munyezamu akamuzana muri duel ikipe ya Real Madrid, byatumaga ashobora kuza kuba yakwisumburaho akaza kuvundana n'abo ba defenseri barimo ba Asensio. Byaje kuba rero bimuhereza umusaruro kuko uyu munyezamu Jose Mourinho yarazamuye, byarangiye ateretsemo igitego cya 4 batsinda ikipe ya Real Madrid. Ngero twabanye nitwa ari u Rwanda, nimba rugamira rweze kuri YouTube channel, ndasaba kwa kana subscribe tukajya tubana buri munsi.